Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikela kulbal sahun chikreheb liqakahela in Solok Salisantilhu. Lishkolomil liqatzol balchiru likutana in miércoles nashye sashyi lishtenamit. Liqakwa Dios nashtzole nashkuteb junelik lishtenamit. Rikin chishjunil liratin utlish chakrab. Utjun reheb lishtzole baleb haan li santil najej. Naubil ru salisantilhu ho li santuario. Chishjunileb lik angelo bali nike oksik ut chishjunil li loqlak angelina ushmank sa li santil najeja in nashkut liqakwa Jesus ho la colonel. Chishjunila in kesh tzol kesh nau eblipoyenam karuach enak nabanumank anisach kaba kesh banu chishjunjun kaleb ebli loqlak angela in. Tohretal nakol tsaklokru sashkulunik ut sashkam khikwi liqagwa Jesus. Liqatzol bal chiruli gutana in nakataw sali capítulo 25 relihu Éxodo versículo 1 toxali versículo 9. Utarin nakataw chanru nakliqagwa Dios kishtiere laj Moisés chanru traj naktishku li loqlaj najeja in li santuario. Qilaq li nashtiqe li versículo 8 taji jun insantil najej renaqtin hilang sa ashtianqeb. Ani saxyanq sa ashtianqeb lishtenamit. Liqaqwa Dios kiraqsh kutubal chiruheb litenamit renaqte ruq chirilbal naqlini maqkwal Dios kwan karan sa ashtianqeb lishtenamit. Ustahaneb ke makob nabal sut liqaqwa Dios mokokish tseqtana ebta mokokish kanabebta kwan banaran rikineb lishtenamit. Naqak kicholobak chikchiruheb chanru teshkub li najeja in ut li junjun reheblik angelo bal shban liqaqwa Dios keshtikib shkubankil eblik angelo bal ut shtibankil laqwi li rochochil li loqlaj najej ustaha in yalhunch ina etalil shbanak jonashche li hu hechos liqaqwa Dios mokuta oqta sa junaq li ochoch li kibambil rikin ru junaq li kwinq ut relik chiyal naqma junquaraq truq chitzaklok xoshna liqaqwa Dios junaqlich ina ochoch junaqlich ina muebal. Sali capítulo 17 ut versículo 24 relihu Hechos ishtieli apóstol Pablo li Dios li kikibank reli ruchichoch ut chishjunil li kwank chisa haanaqwi laj echal reli choshachoch ut haaninka nahilank sa ochoch kibambil rikin oej. Liqawa Salomón kishtiaqwi Salihu primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Abanan, manaruta bi na kwankliqaqwa asaruchichoch, kwilichosha haan ashalnim, utinkat akal chokanaaj, matoha tachikli ochoch hain lishinkib chokakwe. Hain kishye, nakyochish ashtesinkil li rochoch liqaqwa Dios, li templo li kishyi liqawa Salomón. Hoganak li santil naje hain, manak li santuario, kikanak jojun retalil naqli Dios kwank sa shtianqeb lishtenamit. Sali capítulo 1 liqaqwa kishtiaq kwirelaj Moisés naqchish junileb litenamit jokok joninq cheshk amchaq lish makijeb jok iyaltanana alank sa lishcholeb cholesh ashtesire liqaqwa Dios utaran shqil naqkishpatz shchaqleb rubek terto kebtzaqeb li oro li plata li bronce kipatse kahkwi li che acacia nabaleb li tikr li jalan li shbonoleb aceit re oliv li sunun kilpan chishjuni la in re tak angelak sali loqlaj muebal ut li loqlaj najeja in naqatawajkwi resilal sali capítulo 25 relihu Éxodo versículo 10 toh sali versículo 27 utana naqataw li retalil chanru kipatz mankre laj Moisés naqtak ubamanq chishjunileb lik angelobal re li loqlaj najej jonaqtilaq roq jonaqtilaq shtaram chanru kik ubamanq li mesh re shk'ebaleb li kwa li candelabro eb li artal eb li ninqi tikr manaq eb li cortinas naqayere ut chishjunil haan ut laq Moisés kishtib chishjunil in jo tzaqal kik utek chirush ban liqaqwa Dios
hain yalhun ch'ina talil li tz'aqal santil najej li natawliman karan salichosha. Chixjuni li k'anjel li kixb'anu li loq'laj najej hain sa li ruchich'och'. Toj retal naq li qakwa Jesús kikam kchiru li cruz. Ut li xk'anjel li yo chixb'anunkil aran sa li santil najej sachosha. Hain li kiraqok re chixjunileb li k'anjel li neke'b'anuman chaq najter sa li loq'laj najej hain. Ayaq mak'achikaj naq te'mayejaq kok'xul xb'anaq li tz'aqal karner li k'utb'il rik'in li xkamikeb li junjun rejeb li mayej hain ha'an li qakwa Jesús. Sa li jonal naq li qakwa Jesús kikam kixk'utb'esi hain naq mak'achikaj li kam sinkxul li tz'aqal karner ak xkam chikanan. Naxyeqe li hu Mateo 27:51 tinyab'asi akwe li 50 naxye. Aut li Jesús kixjab kwichikre chikaw ut ki'el kixch'ol. 51. Akaq li xt'ikrul li rochoch li Dios kiq'ichek saxti chalen taqeq toj taq'a hain jun talil rexyeb'al li esila'in naq li tz'aqal karner li k'utb'il rik'in chixjunileb' li mayej li kexb'anu chiru nab'alchab' x'osok xraqek li qakwa Jesús li tz'aqal karner li jalom chimb'il chaq rik'ineb' li mayej hain xkam chikanan ut li kolb'ayib' choqkwe anaqkwan toj kwank jokanaq yalaq qaq'ej sikb'ala'in rex mataninkil rik'in li qakwa Jesús li junelik yu'am. Mantiuxakwe naq xinagochb'ini chiru li jun kamokain sa li qak'anjel tzolok sa li santilhu junelik nink'el awaqb'al re naq tinagochb'ini sa junchik li qak'anjel.